Kramarić, traže Hrvati, jedan esterac, šta kaže, jedan esterac za Hrvatsku, jedan esterac za Hrvatsku, 53. minut finalu, Modrić, brani Donnarumma! Nema pogotka za Hrvatsku, još jednom Gigi Donnarumma. Penal, сега ќе биде ова страшен Модрич против Донарум. Прочита Донарумма. Дени Мекели показує на bijelu точку. Modrić brani Donnarumma. Biće jedan esterac za Hrvatsku. Brani Donnarumma. Evo novog ubacivanja, evo prilike, opet je šansa Modrić. 1-0 vodi Hrvatska. Hrvatska može mi, no evo ušte jedna šansa. Modrić, korekcija. 1-0 Hrvatska. Koga Saka. 55. minuta od nadprevarot. Sučić, Budimir brani Donnarumma, Modrić! Luka Modrić, to kapetane! Hrvatska vodi! Donnarumma, Luka Modrić, gol je! Šta se sada desilo u Leipzigu? Zakanji! Matija 1-1! Matija Zakanji 1-1, Italija stiže do izjednačenja. Dodavanje, eve šansa za Italija, izravnovanje Zakanji. Eve što je Italija, 98. minuta od nadprevarot. Zakanji, prv gol vo dresot na Azzurite za igračot na Lazio. Calafiori na stranu, Zakanji zabija. Evo prilike za Italiju, gol! Matija Zakanji, 98. minuta.